Nkubwa ino lubuto. Butie nenda. Yaidetia. Ano tedi mwene yo. Tedi mwene yo. Tedi mwene yo namwagana buyonze timwidi. Butie no kai mwagana wa. Yana gana nganyire kutema bikado. Mwagana mu bikade yo kyamutegera. Sagena butiti ndio bana ko bani ntigundiro no tidi. Abanza ala mwana afa mukama nayamba ngantu alayiganga nti munambe munzikire. Ono yakupeleleza ati ono yayagana mu bikado. Ntiti twayagana yo mugaiga. Bako ati omugaiga afuniye mujamo ko dibishi bichayate ko mala oti nsubiro bawichi namba ketabonekana ko aye tujja kufuna lutiye kyokulya kuba ekindeza kufuna kyakulya. Ole yakoba atenze nine dange wano singwe ikiriza. Yakola chemba nko byo bojani dine dange na ikiriza. Imeka. Ambe nkumibiri na jana buleme. Na yagira ko budodo. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Nafa kucha kufuna mere. Yafa kucha bupira. Nalowooza nga nteteefunenda. Bujoli yamala okumpenda yeyeeterayo timwidi namwagana mu bikado. Bujoli wanida ninkoba nti gundi yembe naye ati onakoba oti ne gundi ate bati ate nja kubazaalira ki mwana mulema. Why media? Muyambi yatwetaaga bungi kuba enumba nga bwogibona otyo abantu bano baba balwaire ninze nteekwa ogula otukerenda amafuta tumunumba omwo tuzira waire kasola ngula bugule bufuta wagula bufuta bwa bulunaku wagula emere wagula ivwa ngo okulya ino okulya nga saaga eno okulya bwe kwemereire kuli tubisa bubi okulya n'amafuta munumba twagere kubisiripa bana bituso okubula byo tali kwagala lero lyonko baido Ebisipa bikola ki? Oyasa wafuna okwa ntimo okwalisa. Amulungi ali kwa media bambi kyabe ekyokola okubanga otugobera kitwizamu amaani. Yasaba yakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira bambi okutuka ganumvire wife busede mu bikado. Nga muri kumbona nchaire muku mwana wife ono bambi namugogo kamuya embozi ye yanaku embozi ye eriza amaziga kamuyange mubona yazalibwa n'obulemo amagulu mafu atasobola kutambula bambi yekula bwekulule ekyembi ekiriwo kiri nti ni mami wa muzaala mama wa kamuya yena mulema era nga obulema bwa mama wono bufaana n'obwa kamuya mwene nti mami we yena mulema yali mala ebige tasobola kutambula yena yekulula bwekulule ekyembi ekiriwo akiri nti ni mami wa kamuya omukaire yena mulema amagulu gafa era yena yekulula oba yewalula bwewalule otimusota embozi eri wano yanaku ndaji bakobera kuba ni kamuya yena yazaala omwana ayo omwana yena mulema era yena yali malanga kamuya ebigere yena yekula bwekulule babole ekiriwo kiri nti kamuya ono mumbera gye yalimu ey'obulema eriyo omusaada eyamuperereza yamulimbalimba n'ensinjiro 10 mumbeera y'ekyalo y'obwavu n'ey'obutaki obuli waka yamulimbalimba era mubidi kamuya mukazi waitu yaleta bidi ate bakolesa obupiira biki mumbeera yalimu yeikiriza era yebyawera nga afuni olubuto azaire n'omwana kasooka azaala omwana mumbeera yalimu ey'obulema aliko kakalukana yenka ng'omukazi okukuza omwana omusaada yamuwa olubuto yamwegana nga kati ye talambala na balema tayenda kubalema
era yakati yetazaala abaana balema era nga kino kyaleetera Kamuya okuba mu mbeera mbi yalimu nga wano oli kubona wentuuse ni waka waibwe wabula omukaire wa Kamuya abeera aviirewoku nga ali kukulumba eyagire nayagaana nawe omukyalo ono Kamuya ebiseera ebisinga atambula bitundu ebyendawulo nga asabiriza ow'ekikumi ow'ebibiri era abantu bamwidi asabiriza asobola okufuna sente dibabeesaawo n'abeesaawo amaka ko maama ge mulema n'abaana balema n'ensonga lwaki YY Media twagoberere Kamuya paka eno emayuge yaaba nga twena atukobere ku mboozi ye. Kamuya wano wakuba kiye wano nzira mirembe. Kamuya okuzaalibwa obulema bwe wazaalibwa otya? Nze najja okuyiramu amagezi nti ono nigundi ng'era mbona nga ndavula nti twena gwe tutandise ozaala abaana era bakoze kirala ekyo kati ne bwenkoba nti oba musaada maana nze yampa amabunda amamala yaneegaana nisaawa eno ndi lubuto ye musaada yankoba ati gitoolemu era wenzaala nga ninde motola mwenda ntamuwayiranga bifa ku mwana. Ojja kutukobera bikambwe Kamuya nga bikambwe ebyo banange yakatonda bizibu. Kamuya wajjako ku isomero? Najjaya yero olw'okubula mpeererera era nti olw'obuyambi nga bamwidya ekyalo ndikupakasa mwini negulira ekitabo nagula akayunifoomu nagula akakalaamu nabivaamu nakoma mu kyakusatu tyasoma. Kyokuba igo byokufuweeta oluzungu tobidi ezira kyendidi waire ledi ye basoma amawulire ag'oluzungu okyusa ntoola ku butoola enzimya buzimya ntimba tiri kuwulira. So tukobere wenaawo ebyomukwano twawera nti eri omusaada yakuzaalamu nakwagaana ati akuperereza atya omusaada ono? Nkirola wayogera ninza obulungi nakoba ati muna ndina ibiri dange mala gagonda nakola ki nagiraba yampa ibiri edu lwentasobwere kujja mutawuni iganga ze nawe nkuwa ibiri tujja era mbanzira kyakola kuba mba ndi kwenda obeesaaga amaka abo titijire mutawuni aisaaga n'ekyokulya tuzira tujja kusenduka bwandala nzira pulani waire kuba tesobwere kujja tibe nakasente kantwala nzira ngeri waire. Okay, wena twendo tutegeere wali bye tuli kubuuka Kamuya mwaliwa wali ojire mu nnimiro musaada ono yakwagaanawa wali mulema nga weegalula bwegalule ozira kagaali yakwagaanawa akukwane? Nali njire kupakasa yandagaana eyo nga njire kutema pikado. Otema n'ebikado? Nalina kyokola nti kuna amakatala gawaako kuno kwawa amakatala gamujo olimire megundi gawaako amala kutema kikado mewafuna esente. Ate bwotema tibakusasulirawo muteekwa abandi oti wiiki memale alwena kumala gatema mere yeva munda nga idi okulya. So wali ojire mu isamba lya bikado yali wa kukyalo kweno kuno ina gyotemera ebikado? No omusaada yakuperereza ono nyanzala mu banoma abaana ali kuneegaana wakwene kuno ono owundi tiddi gavuira namubona bweyo mu bikado bana betutema nabo ebikado yankoba ati nze nina edange ate masaaga bino omugege tajja kusasula nze olw'okuvula ekyo kyokola n'amala gayikiriza n'abaana be. Yakuwa imeka? Yampa 2,000 mwene mabunda gano. Okay, ago Kamuya byena kubisakebwa tujje mpola ago oli kujja kunkobera mwene ago ayigala agasooka ag'omwana ono yeegaana omwana oyo naye yakwagana mu bikado? Nali njira oyo nti awo nga amakatala gakaali kunali nti awo nga tukalimira abantu najja kulimira muntu nali njire kumutemerera mbooli yandagaana eyo. Yakugwa kubugoba yakukoba ki? Yayogera ninze bya bulungi nti olw'okundaga akasente ng'ate ndika obulungi n'obutya yakoba bigambo ki?
yangoba ati kamuya singa oyikiriza wakola ninza omukwano nsobola okuwa akasente kano era nsobola n'okukuyambanga emberi gy'obwidde eyo nalowooza nga tebyali kwogera bituufu kumbe yayenda kubitawo yamalirewo ebibye yayenda kubitawo kamuya so leo tokoze lero tikoze mbeire kuduba kuwano wakange emando ezise emere yeimeka yemulya gano kaikereza emere ya 5,000 buti wogula kwa kawunga ka 3,000 vaawo moteekwa obuvwa 5,000 edo ndadikuwa barakallahu fikum barakallahu ndakuwa 5,000 ofune kyemuli okulya barakallahu fikum labagabirire amina so mugiire mu ebyo abaana byeta ntya kwepicha ofunirayo olubuto tulya mu kwepicha tuvaayo bwerere ovaayo nanda olubaliriza olakwegaana bwegaane so ovaayo nenda wajaga mukobera oti wanfunisa olubuto namukoba yankoba ati tonkobera aito byenkobera kubanza ebyokuzaala ndi mukoowu ndi n'abaana bangi mama yakoba nakati mama omusaadde ono akobye nje ntoole mwenda era ajja kumpa esente nje ntoole mu yakoba ati mootoole mwenda olina bameka ye toide ngenda bulido odiita abantu bali kufa kutoola munda wena woofa n'oleka obwana bwo kale gonda ozaala omwana oyo oba akuyamba oba takuyamba katonda mwene n'asaasira wazaala esebo mwana ali mu mbeera ki mwana azira mirembe gyalina kubanga era amala kujja mu tawuni buti nenda kumwa omwana asome kubanze mama ge tyasoma aye era njanje iganga nti ameeyo ku maini eyo menafuna abagabirire mwana yasaba akatabo yasaba ka uniform asaba beiro kemba nfuni eyo tugeze bemba nfuni eyo omutwalo nalona namugulira ku akatabo namugulira ku beiro na twagula ku ekyokulya kayina aleka wakandizayo encho aye omusaadde ono yakuwa olubuto olwazaala omwana yamwikirizanga kuwe saaga eno walibonake mukulu kuba tiwakumusaba buyambi yayikiriza yerezera kyamuyamba akabuka bali kitufunizaza mugala watyabu omwana omugala ali awo Omulema ninza namuzaala mu omwana oyo ayezera kyamuyamba nti oba agemye waire 10 oba ezira waire mwene nefaako nafana ekyokulya badirire batya bebwisa batya buli kimu nefaako mwene laba bayiganga na bataasa yojo kusabiriza yenjo osabiriza era nga tijire berabirira esa no tijira ye berabirire tuwanulira kufena ali omwo nze mama waibwendira ko baida kwera bwana baliye kutubeeko fa bageni tujali yaki era mwena njaba wa kufena kubanze nzira katonda wange azankojo tuwe nakuwayo 2 tikida kuja kiwemu ngina 2 dange wano wefuire wekyusisa imwe iganga ko bamona mbe kayiti sobola kayiko ko bantu mwanzaala mu mwana okay bambi tukaja mama iso nembozi ya mwana waifa kamuya Omulema ebigere bino byale mala ye wawula bwegalule weli yazalibwanga Omulema embera yamuwa obuvunaanyizibwa nti yafuuka baba wakani yafuuka mama kuba mama we mami aba wano tumwagenda avuirewoku Omulema tasobola kutambula yena yewalula bwegalule ngono yewalula era nga buti ona jena noni akokulya nga ajja mu tawuni eyo yasabiriza ku misigiti yati amakungudo yatawe engalo amuwa w'ekikumi yasulamu w'ebibiri abanansa abavuma bityo so tumutayire munku tomana oba oli awo emboozi ya Kamuya esobola okugemako wakowa oti amazemu amaani akobya ati kaita omuwa 12,000 Tabala pana afuna kyayigula. So Kamuya we nawo atukobere kuku ankubwa ino lubuto buti enenda
Yaidetia. Ono tedi mwene yo. Tedi mwene yo. Tedi mwene yo namwagana buyonze timwidi. Butia ndo kai mwagana wa. Yanagana nganyire kutema bikado. Mwagana mubikade yo sitya mutegera. Sagenda mutitidi obana akobani nti gundire ono tidi. Abanza ala mwana afwa mukama nayamba ngantu alayiganga nti munambe munzikire. Ono yakupeleleza ati ono yoyagana mubikado. Nti twayagana yo mugaiga. Bako ati omugaiga afunye mujamu ko dibishibicha yate ko mala oti nsubiro bawichi namba ketabonekana kuba. Aye tujja kufuna lutiye kyokulya kuba ekindeza kufuna kyakulya. Ole yakoba atenze nine dange wano singwe ikiriza. Yakola chemba nko byo bojani dine dange na ikiriza. Imeka. Ampe nkumibiri naja na buleme. Na yagira ko budodo. Nkumibiri. Ya bando. Opito twasiko budodo ole nakulwa. Nkumibiri byamala dachika imeka bino. Nkumibiri. Kasabita woyo kasaye malira chiche bote wona musalira wote kino. Tyaba kokwaire. Tuwafa ku byabupira. Nde tyafa ku byabupira nafa ku kya sente. Ku kya kufuna kya mmere. Nafa ku kya kufuna mmere. Tyafa ku kya bupira. Nalogoza ngante tefunenda. Lwaki olowooza tujja kugifuna? Ngoli kulya banda atali mukomere. So, abaga akabitawo ibanga ng'otandika kusesema oba edotedde kusesema enda ng'ofuna enda. Nzuzula bwamere bamunumba. So, abaga akabajja okubona ng'embeera etandise okukyuka. Mama mpulira tyenda kawunga. Nagomba kulya ku matooke na nkoko. Byenzira. Nagomba kulya ku ngege embisi. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Namuka bantu idinga mfunienda. Yakoba ati be tofunienda. Ai tofunienda wali bafunienda. Oja kuida mu bikado. Oli dawa no musiri ante gokali isamba likaline no oli dawa no oli mbona nti oli wagati ate kukobera oli ndagana no mubikado nige bodiwe nakukoba nti ndi walira oli da kale twida kwagana ngaga no mubikado nakoba tizira buzibu kangume Musada wa mubikado wafuna mujini. Yeda yena kutema bikado ati atagera yava yeda kutema bikado Muga igolwa bulani sente mwachiekola. Sebo. Bino byayenda 10,000 okugula chada byawo mapitu aba wayenda wena kasente ko bitawo. Nayenda kasente nti nali nkomye. Najanga nzira plan nali nkomye. Ngandi kutema ebikado ndi njafune sente kwa bwido banange batema ebikado. Baira ni sente ayenzero najo na kwolo omugaiga. Yali mu nimiro yatulaga bulungi omulima ati mukole. Okujja okumaliriza ati omugaiga ati kanje eno ne byemunalya muno mu isamba. Ntimenze njali aki kunti ku maduka tibajja kumpola ame yakati nze ine sente dange singo ikiza kyemichenje okukoba kuba na kwegomba ira yenzira ngeri. Nakanti kuikiriza ati singo ikiza tukole niwo mukwano nguwe dangiri dino nze nagolola kuba nze wange tiremererwa kyakulya. Naikiriza yampe sente naja nafuna hafu ya bando. Ngeri yebwa ali bukali na anogera ku neiva. Anogera ku neiva. Oja mu isambo okutema bikado. Wegalula otuka yotya. Era nkwetuka naja ebintu byafumita nja n'ekikwaso kyange. Abasasira batundula. Wekibati bifumita nasiba ku ebigaito ndine ebigaito munsiba ku ebigaito naja. Natuka mu isamba natema ebikado. Buti ono omusaada mu isamba mu bikado okutawayenda yakusula
omwekolera bino oba kuba balina ati mutuvuire wano era baine bamuleka ku gaapu twasigala awo babiri bale baseeta kukwere ngame bwaide byebikado bale balowooza nga ati oba ndi eyo ndi kusiba zeena bikado nti twatema balala balowooza nga ati oba tuli kusiba twena bikado akumbola ali kwekolera bibye bizibu so uti endere mu myezi emeka sawe nenda ya myezi 3 guno gwa kusatu watandika kujja mu ddwaliro kuno idagala nkali mabuti obugali nti oli bubona n'obu nzira ngeri ekikumi jala olukumi lwandiko bye ategende 10 oti 3 15 kujja 15 kwira tako oluvwera batwenda ko oluvwera nzira nkali kujja ndi wano ndi kubala bale myezi kubona nda kugenda ngaze mbala ndego guweire ko gumulala ejebiri buti guno gwa kusatu gwena ndi kumaguwe ko mane nti eje 3 njitoire ku zada aluvwera ndi awo ntyo kamuya sebo aha mwada kujadili kule mala kujja iganga me wafuna ekyokulya medo kugula oluvera me kodi lwa 10 kodi lwa 13 diba diriwa kale mala gafuna 13 ne pakira na aje iganga kemba mfunye na agula kamera na 3 walya kale digula oluvera ndisi uti ekibe kikuyambanga nga woba olemerwa okufuna akasente akuba basada oti mumpe 12 bakuwe 12 wena gaba walaavu mwaja mwachikuba bakuwa akasente busawe no limabunda era osobola okwekeza abasada tibakakuti obeere yo bayaganira abasada ba awotidi abantu osebwa kufa ndala awotidi kubezana ikiriza ntanida kumabunda gano gali kubona ati kyoko akasoko ofuna enda eza musada wundi akwebalyangako nkali kufuna muntu gundi akoba ati muna kama yakwenda batyanda ate buti baidi nti olega anaida anti buti oli yamalo kumpenda yeyeterayo timuidi na mwagana mu bikado ujole wanda ninko banti kanti gundi yembe naye ati ona akoboti ne gundi ate bati atenja kubazalira ki mwana mulema niche batya zenga njaba zalira omulema kale balina okunegana mwene nefako niwoza sira okatona na salawo nti bale tibachidi abasada boti bachidi abachidi nti mwene neyendera bale tibachidi bo tichibalobera kwegana ngotwire kwa baba kusumbuwa abo ngotwire kwa baba kusumbuwa iwe ngo omuntu wena toba ono wegomba kukoti ndi kwenda kumusada kibitirire kalemba bale ramba oke ndi kwenda nye aye ntyoba iwe to nzemba mbatiraga nti ndi kwenda tiraga ale bwadogera ku kandi ategwire cheye tuzi wali wakogera ku choka we no baongo oli kwenda aye ngoti okogera memale obulema bwagema magulu bwagema mubiri bwagema magulu ewe na baba wongo oli kulakinga ole wakogerera ko nti no muvu olubuto bambi amuluja kwa wa media ni mbozi ya kamuya ali wano embera ya mugema ku katonda kiyali amuwaire ngo omukazi nga kimwamba ko kumwene kyali yakozesa okufuna nga yokwe 12 olukumi nekyembi ekiriwo kiri nti kai yafuna olubuto nabasada buti tibakaida bulungi so buti kai n'okufuna 12 daba irafuna dona buti bizibu enga tena alabirira waka buti ojakola otya nendejo musada gwote idi kamuya era njafuba kujja bwa kumaini
kujja bujayiganga kufuba bwa kujayiganga kuba bwentaje era binfaanana wakontoosa okufa endala munumba n'abaana kuba nsira nimiro nti yino oba kaduma nti baida kuba nti muje mumenegale duma mwoche nzira megeni magabula okuduba ku wano kunumba ko dimwe kandi minjire mu nimiro mbanyira kuduba kwa womandu wetunala aye nzira nimiro nti nakoba nti oba lero lunemye muje mu nimiro musime bwoga bapulete empoli kizirawo kujja bwayiganga yalwe ntajire iganga era oli kubona zikome bwegoze tusiba eyo tambulira okusabiriza sente abantu bakwogerera ki abantu bakoba mutusinie eno yeddiri nifwa tulina ddo biki enti ayera omuntu ayogera olaga bakuwaire omujana tabakumatu akoba kasa ayogera ye kasampere ye kyebitano kabido era waja oba kabiri yakuwaire oba batakuwaire kuido nakuwa oba mulalo oyo kabiri nakoba ati kamale gamugabala basomera mu bitabo baseka abo bajati Alafu bakujira abantu bogaye tuzira kyakola. Buti nigene kuluma nti bandogereire nakola ntya. Ndina nimiro ninneya nakoba nti gundi ye naja nti nina wange nti muna mpaka mwogo. Obase nagame ye bidanda alyompe erabe. Neboja kuiduka era osigala bakakubanda. Olokubole nti bamugabu osigala ye nakabanda. Mune sente dange nkubanda diti muna nkubanda diti. Kale mumbera yolimu ni family okutwaliza walala mami yena mubona mulema ndi lwendi robo oli agali baliwo abana balema niwe buyambi kibwamandi yenze maka muno boli awo buyambi yatwetaga bunje kube nomba nga bwogibona otyo abantu bano babalwaire ninze nteko gulo tukerenda mafuta tumunomba moto zirawaire kasola ngula bugule bufuta wagula bufuta bwa bulunaku wagula emere wagula ivwa ngo kulya ino okulya nga sage no kulya bwe kwemereire kuli tubisabubi okulya na mafuta munumba twagere kubisiripa bana bituso okubula byo tali kwagala lero lyonko baido ebisipa bikola ki oyasa wafuna okwa ntimo okwalisa toka bine bisiripa byamukumisa obwire wako bakwa kabiri tubya yakamunumba mwabonesa oyasa okasala katontono kati wagemya kwa kabiriti kaka osala katondo nimeto kunania nambe etyo gisalamu oti obunani nga busatu wagemya kwa kabiriti yakozira kyakola kama yoli otabango kunimba ebito bikaliyo walakiza siripa munumba aba kabiriti mfuna 10 naja naleta kudemba nguze kwemerega sigala ngangula kabiriti Angwe chiwite cha 10 chikole wicho oba chikole na kwesatu ngobo chikubya obulungi chikola kuba musana tichikuba nyana nano nakwo mulire wabana ibagemba afunye mekenta kuziko mfuba kuno na muliro busage no olomwana omukulu ali mu kyakomeka sage no mwana ali mu kyakutano wona olina abana butu bameka bana babiri oyo Omulema yobwe ina uyovu obonawo nekala akajire ku isomero bana babiri enda nayo kusatu basada nange tibata kupira mwana zawe atutya birwaire obola akasende kabali kwenda kulya mwogo mubisi kiboneka bali kwenda mekaiza amagoba kiboneka bali kwenda kaiza amagoba tebana basada bali bakwefulako nga tebali kwenda jasi kulaga nti nabakuzalamu ayigali mukisere kyomukwano wale oba wera akakisa owiranga bendera irala bona balaganga nawo ntyayo oli kusituka kwatya itonkobo oti ninze ndibuti wembafu nienda ebyo bizibu byo tonkobo oti ninze tondogera aichoka ndi abamaze okuba niwe ebyo biweire era kasamala naye ayamba lilampale ne yegira buti akukobya atyo buti we abaze okukoba itonkoba ayenga yamaze okuba niyengale era ali kusibe muna tonkoba tokuboti ninze
toyogera oba kaliwo obuzibu toyogera oti ninze bwe byobona mwira muki ndyosirika busirike ndyolamaze ekizibu ki kabiyawo bona mukoba kibuli ona mugamba ntakoti muno olina okuyikiriza ayo basada banange bona mbanenya omuntu yoli kukola yoli kuba nayo okwetaasa lwaki oyikiriza omuwa olubuto lwaki toyida na boots daibwenga bayambaire mu bigere olubalime banko bambuyibwe tugule ku switi ku iduuka nti abaako akavuera titwenda omusibule tubone ngona anumirwa nani yakuba ebyo basada benaabo so tibenda kulonera switi mukavuera tibenda kulonera switi mukavuera benda basibule babona obugomye buli mu switi omwo kaya wakati bana muteku kwa kapira ati ajja tutuyikirize tuje tugule switi mukwaita aitwa sibula tandika nga bwavuire ku iduuka okwo tomusibula oya wosibula time wacho osibule kunkobaze nambale wacho osibwire okay so ngotoire ku emere waka enumba kyekindi sikulufize domwana kulufize domwana era nze ntandikwa era buli primary geyefuulire ati amasomero bagaigaire nga bwe ndiwulire ngamba ati bali kwenda kugaigala kodi biki yena nga ati amakuba nze somesa nda private ndiziredo bali kwenda kutoma mubona basome ali mubona asomera bwerere nasomera wale kugafa tutwala ndintwala yokume wa buduma era meke enfuna ndi waliko bati bana duma nefubiriza nagula kuduma wo kuisomero natwala yenkumi bideba basabye angale ngo mwana asoma era buli oluvaawo omuntu omwana atukirira afuna report nga tibansabye kasente ayi buti private ndinedo eyo nemboze ya mwana waife kamuya ali eno olw'embeera gyalimu ey'obutaki ey'obunaku abasada bakozesa akakisa kano baida bamusobyaku eyatambwira mu bikaado wa mu mbooli bamuwenda ayekaye bakali tokoba era eyasembayo okumuwa amabunda tamwidi byali mu bikaado byaweera eyo so zena ntwala omukisa guno okusaba oyo nayo nange oli eyo ngoidinga wawakamu oyenda nga nibo ovunaanyizibwa n'amabunda gano namba dange dirioko osobola okunkumirako nze nga Yazid ndakuyambaku tulabirira amabunda gano kaita ovaayo nakuba oti ninze namuwa abana abatema ebikado bavuira mu bitundu ki tyategeera kubanga batambula bitundu bingi kubo yagana ole ali tuvuire embale ola ali tuvuire kabayingire ola ali tuvuire nani gaba muzitalo guguno kosa kakisakano weno mukobe bigambo mukobo otomono ide na amabunda ndikwenda obuyambi gaba muzitalo oti yampenda mu bikado yampende no mu bikado ayambe banazira kuwaire buyambi no kujja mudwaliro bunenda ya miezi buti 3 ayenka ali kujja kuwaire mudwaliro kubanzira transport yantwala kuva kano okujja mudwaliro nzira kuwaire ko bantu obaluvwera ko bagatujja batusaba envwera ayenzira kandi nakuwaire ko botinze kamuya wayagana ninze namugego kamuya ati omubika asolo kwera yage mwali ninze kamuya ati ye mwaina ye mubikado enseno babula ikatonda wange katonda tusasire soka muya tumulira kya musana buti tuli garo tusibya tujja kusula tuzira plani tulire katonda wange so kamuya kamuleke tubone embera we natambula nga wenkobye ngo oli eyo ngosobola okutuyambako ku embera tuli mutinungi mwana wange embera emuyinze eyo nembozi yana kuwe olwisi tusekasekamu tisaka nti kuba anumira byabali kwogera wabulayo olwisi oboneranga ebindi oseka obonanga bya bikusesa forcefully tusekamu kwaenga owira amaseka kumutima gali kutambula so mwana wange
kankugumye mu mbeera y'oli mweda kugivaamu toyida mu waasiwaasi na sitaani bakemebwa naddala ku byenda eyo oti nga wentayidi mweneyo kankole kino ne bakulimbalimba omwana mulekemu Katonda kino ne yakitaawo era ajja kuzaala bulungi era mwene Katonda neidi entegeka edda omwana tomana ole walitegeera aida yakweyongangako owulire amina so kodi nkusuubiza okugulira kodi onko byenkumi 5 kyadda kawunga muno nesente odi kyenyo yantola oyo yantola kusenda ngademala do omwami oyo adindibaku tayinda mpe bantu sente kasente ako fikumbalaka nenda baje bagula akawunga tendo okobo temufunye mmere lero tukaza funye kyayigulo baba webala obuyambi ndidini tujja kulya ku lero lina igulo nide ekyemisana okulya ki emera akawunga kanjo ofuna muno esa akwadikale kanje no gaiva tugula akawunga akamala obwire bukali nda kujja no gaidodo ulirwa okay kale katubone embera genaba wedaba nga tufunia ko obuyambi wabona era tuida kuira wano tulete ku buyambi bambi enumba etona mbadetona kiwansi mulimu ekiswa mulimu ekiswa nti kibulina kutuyola mu itaka kiswa kimuzimba mwenswa mumulika enswa obwire mbe ekiswa nsobira kiri wa baneiba kale mechi nti kizimba omwo kiboneka kirime wa neiba eyo yekiri yambala nekiswa kizinti kyaba ali mwena mwabagali kiri omwo musulana amage tusulana amage tuzira kyakola mtu nalumukirawo Saga kati kutambula kubona kale kankoleke obwire bugire ojo ogula akamere labirira abeka kakawaya kaleke tuza kyako kakuleka kagube tomana kawaya bambi kawaya kana eyatusubiza wireless abatusubiza ku wireless banange wireless eno olibonanga tulikudagani wireless eno microphone eno ala basime abasasule makisinka kuba kirungi obuyambi tukayikufuna ndesija nkwele kwa kawunga mbaire kyayigulo baba mbaire kyayigulo mbaire nkomye tikanuso kaitano ati mpakwa ebintu ndikize kuni balance ayiko bakuliku nabalo obuyambi panala bagabirire barakallahu fikum yamwongera okwebaza n'abayigange eyo tibana kamu yati musimu ino kumaini masigidi madina masigidi maka ebiketeze ebisatu ebyo baba oyongera okubyebaza omulimo gwe bakoze gwa amaani ate nga bakakola kubanka ali kufa yogere ku kyokufa kankomegano bambi Why media? Why media? Your best.